New Tribe Integrated Territorial Organization kalau kena apa kadang kejing rekam ke Bamsyai setia hakatana rekam jaka Jainti Hills Autonomous District Council habai day bagi kerdop lum pisa niki kali bawa nabar jela. Hawa keren bat kilat patai kubur kino nyelam jaka seng hapok kejing lam jong ba dan bak dekar kum u presiden ba general secretary ba wan bo dekar kila ong ba kejing tip ba kila yo naka RTI bat kiwepat kapau ba kejing mi na kita ki kerdop kami hap setia ba ke ke bapoy sha GHADC. Ngakwa ban pensngeu bat hagjuk opon kwa ban Panjing Shine po ka Giant Hills Autonomous District Council halor ka irregularities halani ka misconduct jongkit kenika bikot ka check gate lani ka checkpoint jong district council kia jing thmu jong ka checkpoint lani ka check gate jong district council kalong halor ban detect lani ban identify yagi kalibar jela ki ban kitmar na po ka jurisdiction jong ka Giant Hills district di katkum ka terms and condition balabo da Giant Hills Autonomous District Council bakini ki checkpoint lani ki check gate ki dei ban detect lani de ban identify ya kino ki kali barjala ki bomdon trading license but kino ki valid documents baladala bakino kali barjala ki bomdon kita ki valid documents kum ki trading license but ki dei ban impose ya ka fine 1000 minimum but not more than 1 lakh per vehicles ki ba violate ya ka rules and regulation yang trading by non tribals yang Autonomous District Council yang Giant Hills ti katkum ka source of information bangi yok collect naga district council ngilap ba nado o April 2008 September 2018 till February 2020 kajing detect lani kajing lap jong ki kali total number of detected vehicles suong no ki illegal vehicles flying without valid documents ki don hado san po prahajar ars pa khandai tholai tali te lading multiply ya kan ka fine balabo the council into 1000 ka way ka amount ka pisa ka total amount kan poy hado san crore ni po pralak khanda hajar news pa baga jingkli kalau district council menta kalau naga ka total expected amount of penalty kabadai ban summit kani badai ban poi district council naga san crore tam ka poi no district council tang saulak prapulai hajar laispa tangka tang ka poi council tang saulak prapulai hajar laispa tangka naga san crore ni pralak tenda hajar ni uspa tangka te jingkli mentang inbo district council syai kejak kita bisa ke Batam naga taga san crore ni pralak kenda hajar nyuspa tide helor ni gorim ibu jingkli ke district council bahkan ajing syai sepai ba khamtam kum hini ki por ba ka district council ka don haga financial crisis wat hado kin mentaga singi ladap khadwai banai bagi staff jong district council kim sim layok tulap ladap khadwai banai menta ti lada ki bor jong district council uklik jam council ngado CM bat ki ki officer bat ki EM in charge jong ki department ba fair bikin lada ki yai fiteng kum kini kam ki ba pen ile ran dan pen i thau bria ya ka council bat ya ka district bat ya ka jalah jongi bra ka bai ni negaling jongi ngim banse ban bo yanik ungjor bat nin yai dat kat kum kilenti jong ka ain khanang ba ngin lap je jing sya ba hadu kan no bat kumno ki la penja la ni pen misappropriate and misuse kat kanika bisa apa deng jing duna bisa ka council Giant Hills Autonomous District Council ang kpi teng ka RTI ru kamdei bangin syuyo ngin le hakda nya habda wadi ki source of information nya ban tokit bnya dei ngim kwa ba kane kan kot tang haki klat patai khubor henrengi kwa
ngin ye kundu bat ki hadu ban yo ka hok ko bade jong pajba ke jongki kan de ke jongki de halor kata konong grem kan sabu ingi ban pun slam la long kumbo ong mo ni hab yo kun ting ni hab yo kun ni pra be don boram menta pinya kren ye ka pas that doesn't arise lada kini ki present ki bosong menta ki de ban tip lada maki ki stok ba hangne ka don ka kila detect ye ka false ki ban sim kya gen balai maki ru isngap jar ta maki ru ki don menta gen